Shout out direkera nisisa mi dangirekera to go ba kharo sera tsotso go ke no terasi ran in adigira mi ma go weke in the season everything is beautiful in its season digira mi ora ke sita defense na ke sera dangi to go ba like tira comment share kontira ne page na de ke se dangi dira mitsi go hina ra balang still na dai e to gnera an gane da Facebook sera mi ngwen ham dai ne bishop mi digarita ngawetsi dai loading song dira mi kwe meer informasi tskang haba o kami dare komandi ke page e ha of inbox re eating re like comment share aldi ne informasi sida dietsi shout out to the grami osi sharing singen ngapa rumbuza go ngaka tsiko WhatsApp still go insti khoro ko mi nen wan ge kwen hina ra kana tigra mi distance ke khlat pa problem maha loading songs ke ra wala ga kwena ra nga platform ma no ko has tigares tina da ne mama khrabe ru mai ge asus nas ke chungza khuna go doch di man ama bes ga dia tingene sigura doch sa unga so kuna diza khabe ama ke ngau ge go chigo dia ha ngau nusus ke no re mare khaire ba go kuru nusus khara gira mi adwe do edo udagia ngia ko nge khabe pergerde khuna go si dai of tai na go dai sus ke mieri nusus au nusus ma edo hunsu ga go sus ke edo khrabe khu do mai ge ne dra mi adwe ne ga ai khuron ge go da e no sus nas na ida no dia china ne sia do kai se do kan gana mai timi man loading song amai do Bishop Madigari studio kai sera ge do kai sera tangkanga sera ge kai se do khra tangi ne nusus kon nusu kai tim yer tu yang nusu when genau nga amsa asablik toch amsa sin badre asablik toch amsa WhatsApp badre tige an yus ke tira ge on di chai be nomor ana Facebook si ma ige no ni habu ge doch kere englek mi amai awens man awens asablik toch kamara to adi dan ngai nu iko amsa sin badre net tai nu susti khabe ama besnga reaction nan ge kisi ge twaka sin twaka tira ge sige fence nan tina ti public se ha kontina kaisi to khra tangi nga sabor ni tinga khanas ina ke to kha haska to man esa man ara ku ke to kendraga le be tu tina tai ma kaisa ena para tu causa